When he January ni sang hi som ni palian in Javain chipai vekule. China President Xi Jinping chuan Taiwan vau chungin kum sang hi som ni palia thaliam chuan ni tareng maya. China nena in pum khanna hi tu mainan dang theilo ni tia. He thu hi kum thar puala rammi puiten hena thu soina soini. Beijing hian hun rei tak chung chu Taiwan ram pum pui hi China ramani thu alo soitoa. Taiwan chevela Air Force le Navy drills nein ati thaifo bokani. Beijing le Taipei hi nun phung inang lo tak kan ni a. Taiwan hi democracy ramani lain China aero communist ram ani thungani. Tunhaya Beijing chuan Taipei chuna satakina nora he thlir ka ram hi khobel ram dang ten an hnim nailo na turin theito pachua. China hian mei tha a Taiwan a democratic in than pui nei ani hnuwa President Lai Ching-te an thu nei na achan hnuwa sipai drill lian tham voi thum lai anei khum to bok ani. In than hunhung berawanga thin rim em Beijing chuan Taiwan chu athunu na hnuai da turin tharum man chu athul don lo ti soya. Sipai drill hunhung ber chu December sang hi som ni pali thlatir lama nei ani. Taiwan official te soidan chuan kum tam tak chunga an thori ber tum ani a. Mase Beijing hian hemi chung changa hian engma soi ala nei lo ni. China hian Taiwan airspace po hi voi engamaja tanam nul to bok. Kum thar thu cha soina China President Xi Jinping chuan Taiwan Strait le lam ve a China mi te hi chung ko khat kan ni a. Kan thi chen inzom na hi tu mainan ti top theilawa. Hema darlen inzom khom le na chung chang po hi tu mainan ti top theilo ne ti. President Xi Jinping a hian Donald Trump an US President ni na achel ma kar thum chia lawm tin he thu hi a soi chuaka. A soi chua hun hi a fu viau ni na langani. Taiwan hi Beijing le Washington in kara in hial na chok chuak tam thin tu ni a. Taiwan hi Asia rama US thurwal pui ram pakhat ani a. Washington hi Taipei po in ral thua malak na nar berani bokani. Communism aya democracy tundin hi United States na thupui berani boka. Russia na Cold War an nei chan po kha hei wang hi ni in alangani. China le Taiwan hi Strait of Taiwan in adai danga. Strait of Taiwan hi tuipui kong ni in South China Sea le East China Sea in kalpona poimo takania. Hei hian China le Taiwan so dai dangani. Communist Party Chairman Mao Zedong a kai hroina hnuaia. Communist Revolution a thlen ma khan China hi hun rei lo te chung chu democracy ram alo ni ve mana. Khati hun laia Republic of China thia hriat tuna Taiwan ni ta chuan President pathum anoma. Republic of China chu kumsang khajako som pani khan manchu kai hruai thing lal ram atluk chiat hnuwa sovereign nation alo ni ta. Hei wang hian Taiwan rama China Empire chu alo top ta ani. Kum sangkhajako som pani le sangkhajako som li pakoin kar khan China sarkar pali oma. Kum sangkhajako som pania the provisional or interim sarkar oma. Kum sangkhajako som pani tanga sangkhajako som li pariat thleng sipai kai hruai beiang sarkar om boka. Kum sangkhajako som ni pangale sangkhajako som li pariat in kara Komintang party kai hruaina hnuaia nationalist sarkar om boka. Chu baka constitutional sarkar kum sangkhajako som li pariat le li ko inkara mi te anni. Tual chung indo na civil war awangin constitutional sarkar chu paithak ani a. Chairman Mao kai hruai Communist Party chuan revolution na satak thlenin sarkar an paithla a. Anhnuwa Tibet le Xinjiang a po an inzar phar zela. Tichuan constitutional sarkar chu Taiwan rama tlan cheta ani. Kum sangkhajako som ni cholai vel le sangkhajako som thum chho top lam in kar khan Komintang party ro rel na hian China ram chu opkhoma chung te chu tuna an lo mek Tibet ram tel lovin khothlang lama Xinjiang bial East Turkestan Republic then khatte le chaklama Soviet in athunun Manchuria ten ni a. Raso Japan in dona khan Russia chuan Manchuria khothlang lam chu kum sangkhajako panga khan Japan lakatangin abansan zeu zewa. Kum engamo zat nu kum sangkhajako som thum pakhat khan
Japan chuan Manchuria ram zong zong chulit alata ane chumi hnuwa indo pui pahnih na lai khan Japan chuan China chu run taboka Kuomintang hi chiangkai seka kai hruai party ania Mao Zedong revolution thleng khan chiangkai seka chu Republic of China president tan thlan thlin ania sangka jakwa somli pariat khan Mao Zedong revolution awang chuan a party Kuomintang chomin Taiwan a tlan chheveta tichuan kum sangka jakwa somli pakua khan sipai sarkar thar adinta ane Kuomintang party chuan Taiwan chu hun rei tak chung single party angin akai hruaya tuna chuan democracy ram alonita a democracy hnuaya presidential election sangka jakwa somkwa paruk khan nei ania li teng hui chu thlan tlen ane nikum mei thla kha ain thlan hun ber ni in lai chingte chu thlan tlen ni in president ani mek ane Taiwan a hian mihring Bible chani le nuai som thum pahnih vel an chenga chungji nga za somkwa panga ai tamma chu China hnam an ni a tundin huna chuan Taiwan hi UN in apom ram ani lo ane North Korea chuan tun hnai khan anin do Lawng thar tuk mek thalaka ti chuaka hei hian naval development lama maso na lian tak anei ti atar lang ane an ram chunga navy long lian ber ni turangai he long hian missile launcher system aneya North Korea in tuipui lama a theina atisang theido nani Korean Central Television chuan December ni somni pakua khan thalak pali ti chuaka Kim Jong Un hian long hian fia thalaka hian anile thla kumte lang lova thalak pakhata chuan ama a an sakna hmuna long chu net manga khu ani ti alang ane indo Lawng an tuk mek hi abim zau zong chu metar som panga velania amnok le Taiwan class corvette in alien jok le dona kum sangka jakwa somsari nulama North Korea in indo Lawng atuk lian ber ane he indo Lawng thar tur hi metar za chuang zeta sei turangai ania North Korea hian an Lawng masa amnok class corvette hian nuclear arm cruise missile an kap chuak thei thelo soitoa nuclear mangin ral an sai thei do nani Karma sakhan China chuan Khobela Dam lian ber Khobela Dam project lian ber ania soichu India ram rebul Tibeta Brahmaputra luya siam arem ti thua puanga hei hian India le Bangladesh ngai tuana ti buai hle ane China in Tibeta Brahmaputra luya Khobela tui khwa lian ber siam atum chuan Assam lui ecosystem ati chedo ni in Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan thotan nei khan asoya heta hian journalist te komna Assam CM chuan center in luimong lam halhawam theidan tur chu China hna hria tir to te asoya dam hian khantan harsana lian taka siam dona lui tui akang anga lui nei phung dang jong jong po chhevek dona ni hemi chungchang hi center hna kan thlen to ni hemi chungchang a hian Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu Point Center hna lekha thon to ati ani dam hi Himalayan ruam zim lai u anga Brahmaputra alwan koina lai bora siam ani dona hetatang hian Arunachal Pradesh aluang luta chumi hnuwa Bangladesh aluang lut le ani Khovel borua kalum chak le a kumsang hi somni pali kha kumsang zakwa pakhat hnuwa India ram rekota kholum ber kumania chorwalin 0.90 degree Celsius in alum jok ni in IMD chuan an soi ane kumsang hi somni palia kholum dan chu chorwalin 25.75 degree Celsius ania ama ain 0.65 degree in alum joka kumsang khajakwa pakhat nuwa alum ber kum ane ole khatichin khan niro se